Fatal fatu Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo ia sofau. Ai mai sol tapo inga tama matina matua. Talo falava malo le soifua ai alo mai o atamua o le nei fo ia so. Na whaatoptope atua ili falma i mototua. Se tamale na afiane ngā luenga faufale le bluebird I sale ufi. I le tuso le sfultasi le tai ona leila. Mamoli mawina le tātou paanga. O la tau e whesanga I male fale le wholesale le bluebird I sale ufi. E so ane I tai male ngā luenga o le fale fau o lo fau. Na la tau mata atua ia o tau mo fai nisi o lo fai ngā luenga e la vea iane le ta maa mai le fale tonu. O maa salomia na wila ma pa uifo I le isi vaenga o le fale I la loifo. O le peo le wila I le vaenga o le taulanga le tuso le sultasi ma afia atua I si pisinisi o ta ua le moli mau. Na mata atu iai ma le fale alunga o le isi tu wala na latu langona le pa o le utele. Ai o atu I fafo whaalongoina le fe e le utele o nivala au. Ma le tau mawhainga ani se whaatino le ngāluenga I lavea iai lunga o le fale le tamana afia. O le masini ua pako e peona ia ta ua na so solo atu, ma ave I foa ele li ina whaina mai lungo le fale ma avatu whaatoptope loa I le fale mai. Ai tau nu ua tufo I ai, ma le ofisa o leo leo. Sao nua le suikom sina mtanga luenga o leo leo le sunga pali I Mona Lisa Chiaketi, ina ua tatou fesilingia. O le ase I tanga I ai talwele I o atu se tala, I a te ia I le taimi na tatou fisota I atua I le ofisa o leo leo ia pia. O fai tau vai aso ai nei talu na tau fia il vai ngā leo leo. Se ta maa talavau e faila na tabale. Ai fai fo I lona to lua malana whanau. Ina ua mōlia e mātua o se teine e fitu tau sangal matua. Ile ofisa o leo leo. Ile aso wha o le māsina na te aneia o ke topa. Na whamatala il tamā o le teine talavau. I lona whanua noa tele talu o fai tau māsina. Talu o na nofolo na awhawhine. Ma le fefe I le tamā lea wa tau fia. O le whaale tonu na tupu le māsina o aukusa lua o lua wha. Na wha mata ua I le tamata la voulea le teine e na te wha o le oti I ona mātua. O le teine pe apa ia ta uina le soli tu la fono le ana ia whaia le teine titi. Na ta ua le tama o le teine e tātou talafou. O le tamata la vau ave ta abale lea e whela ta I lava o lātou whale. Māsani lava na te eti eiru lātou ainga I whi au whai ma mamoli ai fo I e whai ngā ruenga ai totongi. Sa wha amoe ina fo I le mamolinga o lona whawhine lea e fitu tausanga mai le whale mai mototua e ave I le whale le taimi o le māsino au kuso. O le pō na alwaile ta amale lea e mamoli lona whawhine I le whale ma totongi I aile se fulu lima tā la peitai. O le awhiawhi le nāna tūpo I le whale tonu lea I lona whawhine mana nā mai ai lamba I le tini titi le wha o ngā lima mātanga le avta apale pe ona tua I ai. Na whaatua a tau e le teine I ona mātua I le asofa o ke topa, ma vili ai loa e mātua leo leo I le nā taimi. Ma tau fia mai ai lava I leo leo le tama awe ta awale talavau. O le aso sultasi o le māsina nei o novema le wala awele mata upulea I le whamasino ngai muli nuu. Tala tuli loa ma le whainga palo tala malo Amerika Samoa I le aso nafi. E le se whai unga mautu o le palo ta mo le kovana ma le sui kovana o maua le taimi nei. Talu ele o mawhaio na ausia e pālota na maua e sui tau vāle pasene e te tau waio na mānu malo. Mai watoe tua toi nei le aso sfuluiva o novema lua o lua wha. Le pālota ina o le kovana ma le sui kovana o le territory. E le taunu unga o le pālota tele o ananafi na mawai e le pānga pulu ma pula le tolu sfuluono tesi ma le lua pasene. Ai o le pānga le manu ma la pulu e tolu ono tesi ma le lua pasene. Ai o le panga vai tau tolu ma tau whetee, e lua sultasi te si ma le whapasene. Ma whaasalalau mai ei nei le toe whai o le palo ta mo le kovana, ma le sui kovana o Amerika Samoa I le aso lua o le vai aso I ona tua le aso sfuluiva o novema. Ai le taimi nei mo le presidente o le malo tele o Amerika, o toe manu malo mai le whainga malo le Republicana Donald Trump, 5 sultasi pasene, tu so le fitu sultasi miliona, valu se lau 5 sfuluiva, 5 se lau valu lua palota na ia maua. Whaitu se le tamai taina o lātau wā Kamala Harris o le temokalasi e whāsu fitu tesi ma le 5% tu so le ono miliona, iwa se lau iwa sfulua fe ono se lau 5 fitu palota. Au le Green Party, Jill Stein e tesi ma le 5%, ma Robert Kennedy le Independent e tesi ma le 5%. Tasi leo vaenga wha upopo tala whasolpito
o palota al malo tele o Amerika le toe fo iane o lona Presidente Donald Trump, mai lana malo longa whātau sanga na whātau ilalo ai e Joseph R. Biden Jr. O se popolenga tele I tangata lo nofo whaasoli tu la fono I Amerika, talu o leisi lea folanga Trump, o le whaamalo sio ana tu la fono fumlanga inga, malana olo lea na fola e fausia li toa oima Mexico. Peita il whainga maloa Amerika Samoa ua fasilingi ai nei se taunu unga lana whainga palota mo sona taitai. Se ia ta lia leisi la sanga o le toe whaia o le palota ili aso sfuruiva o Novema e sa ili ai lana kovana ma le sui kovana. Ai mai wham sinonga I muri nuu ua tu atri tausanga fou a perila ilo na so valulu olua 5 taulumanga o le mta upolo o moli ai le sa vea mawhaia onga ale manu Samoa se 15 le sunga mase ma Henry Walker. O le mta upulea na ulua I tau ele komesina o mta ngaruenga o leo au a paulongo I tino Filipo I tu stala molianga a leo o lo whaia whaasanga I lele I whaia onga. Peita il wham sinonga le vaya sonei, ana na fil whaato atula I ai il whaia onga le wham sinonga e tali I ona molianga, ma ua mai ai o lo whaawa wai o na ia saini I le ofisa o leo e tali ai le taimi o lana mata upu, ma tau sipolo inga maasani ai e pei o le tau fia o na pe pamalanga, ma le tau fia o na latalata I moli mau, ma tangata o lo tangi whaasanga ia te ia. Il whamsinonga lava le vai so nei, le sa tu e vala wai le mta upo a fia I sita siu whaipule. Pei tai ono le aso malo loi, le aso ngafua na leo o ai, mai lo tato tuli loa ina pia se taimi o le na mta upu. E tolu lau whaipisanisi a Samoa na tō ngia mai le tawanga, a le Pacific Agri Innovate lua o lua whaa, o lo o awa yatu, I leisi la asanga o le tawanga, le o wha se atu I fiti le vai asanei, I le umane ai o le tawanga le na whaia I Samoa le vastal wai lua valu lua iwa o ki topa. O le vai asanei fiti le fono le Pacific Small Island Developing States, po le Sit Solutions Forum, le whaia le aso 5 le aso valu o Novema. O le fono le na, o le awha aali ai o loa ma me to tia lau whaipisi nisi, e to aiva le na manu malo mai I Samoa o Fiti ma le atu Solomona. O le tolu na manu malo atu I Samoa le vaenga o le tawanga, e au fi ai Vicky va ai o le Vicky's Products, ma Priscilla Millie Peetham tawaa o le ale Isa Coffee, ma Whaalolwo Flores New Miss Sunshine Organic Farms Charitable Trust. O le umane o le isi vaenga o le whaalinga I fiti, I le taimi o le fono o le sets le vai asanei, o le atu whai fo iai malato whaailonga tupe ta iafe ta la Amerika. I le amatanga mai o le tauvanga e se fulu pisinisi sa awai mai le tunu, pe o fiti Samoa ma Solomona, talu mai se te molu o lua whalen tapuni ai ta sanga. E lua vai aso sa whaiaia o onga I tu tau tapenaina o le pisinisi le Business Plan Development, o le marketina, o le pule ai no tupe maua, o le pisinisi lunga so ta inga tele vave, o awala e wha tupe ai, o le tapenanga o se selenga, ma le wha tatawina o le tupe maua, peitai, o le to'atolu a Samoa le ena manuia mai ai le tauvanga, na whaia I le Lava Hotel le sa whaali ai o loa po ana au onanga. O le asolo na lua le ena whaia le SROS, le Scientific Research Organization I nā whanua, mo le tauvanga, Mamanu malo mai ai Vicky va ai o le Vicky's Products, Priscilla Millie Peetham tawa o le Alisa Coffee, Whalualuo Flores New, Miss Sunshine Organic Farms Charitable Trust. O le tauvanga al Pasifika na whaatupe le li o malo Europa po le European Union. Malo I ai el office silo le SROS, le sunga fiso po sui Dr. Fia Me Leo, le sao ma le au onanga, a ila tolo o ta uailunga, I le whaatu mawina o tau mawhai Samoa o lo maua manga o sialava I lo tātou utunuu. Walo atu ai nei le malo Amerika Samoa I lana palo ta tele I le asole nei, lona 5 Novema I le moto fiufianga. O se taimi o le fiafina nei I lo ai le taunu unga o le whainga palo ta tele tutuila mamanua, mo lana kovana ma le sui kovana, o to e tau wā mai ai le panga le manu pa le poi si a lenga maunga, mo le tofi kovana, ma la apui tala wenga ele asalo, vi ale mo le lutena kovana.
O le isi panga o lo tau wā mai mo le tofinga kovana ma le sui kovana o Pula Nicolau Pula ma Pulu ai Junior. Ma le panga a vai tau tolu I aulualo ma Mary tau whetee. Peitai o se pālo ta ese lea ina wana o ta mai ta I o lo tau wā mai I luna fō Amerika Samoa le motol kon kelesi Washingtone. Lea ua whaitau paia inga umia e le fionga ui whaatali au mua amata mai le tō whaafale o mawaenga Eni Hanken. Peta e tolu isi ta mai ta I le ua tau wā mai nei au fiailu isa kua ea me le angi sui tonu Chapman mo fuala au tango Lancaster. Ae mo I tū malo e sulfito tutuila mamanua e lata I le 5 fulu alii manaita mai ta I o lo tau wā mai I le palo te tele. E iei nei whai pule wala te le fast full tau sanga o sa whai no fōle tū malo. E iei fōi tū malo e na o le taitasi lava sui o lo whatu mai ai. O le fiafina nei ei loai le tau nungol palo te tele a tutuila mamanua mo lana whai ngā malo fau o le isi whātau sanga. Tala nao nei tū la, manuia tau mangole nei fo ia.